Кайбир кезде көңүлдөрдү муз чалганда жибитип көктөм кылар бул музыка. Кээ бирде жүрөктөрдү муз чалганда эритип көктөм кылар бул музыка. Салкын жел билет таң сырын, санаалаш билет жан сырын дейт. Мына ошондуктан музыка болсо ар бирибиздин жан дүйнөбүзгө кирип, мына ушул адам баласынын жан дүйнөсүн ачып алып, бир гана эмес, бир нече адамдын баардыгын чогуу ыргакка салып алып, ырдата тургандагы бул музыка экен. Эң туура айттыңыз кесиптеш. Анткени быйыл ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында өткөрүлүп жаткан ыр-кесе самалыгы ошентип борборубуз Бишкек шаарына келип жетти. Ичи шаңга бөлүнүп жатса керек кесиптеш, анда бирге назар салалы. Жүрүңүз анда. Ала тоодой ажайыптуу жерибиз, андан бийик болсун биздин пейлибиз. Өлкөбүздүн келечеги кең болуп, өнөр менен өргө чапсын элибиз. Бекем болсу ортобузда ынтымак, мекен гүлдөп, эртең эл да кулпунат. Абалтадан ата баба салты бар, ак тилектен бири-бирине ыр сунат. Аймактарды өнүктүрчү жыл десе, аракеттер жасалуучу бир нерсе. Ош шаарынын ак тилеги кошулуп, Ордо шаарга сунулган бул ыр-кесе. Ынтымагы көп улуттан куралып, ырыс жолу достук менен сыналып, кылымдарга комуз үны жаңырсын, кыргыз көчү ыр-кеседен уланып. Арыбаңыздар, ата журтубуздун ардактуу атуулдары, саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар, теле көрүүчүлөр. Кутмандуу кушуа күнүңүздөр менен ыйманыбызды тазарткан, жүрөгүбүздү жашарткан мына ушундай кечебизге ар бириңиздерди кош келиңиздер дейбиз. Аймактарды өнүктүрүү жылына карата өлкөбүздө өтүп жаткан ыр-кесе Ордолуу Ош шаарынан биздин Борбор калаабызга узатылган кезеги. Биздин Борбор калаабыздын мэриясынын кызматкерлери атайын Ош шаарына барып ыр-кесени алып келип отурушат. Андемесе биздин ыр-кесебизди алкыштар менен Борбор калаабызга түндүгүбүздүн астына тосуп алыңыздар. Ыр-кесе келе жатат. Жакшыраак демдүүрөөк тосуп алсаңыздар болот. Ыр-кесебизди расмий түрдө Бишкек шаары кабыл алыш үчүн сахнага Бишкек шаарынын мэриясынын социалдык бөлүмүнүн жетекчиси Давлетбаев Айбек Сулайманович агайды чакырууга уруксат. Анда расмий түрдө тапшырылып жатат ыр-кесе Борбор калаабыз Бишкек шаарына. Келиңиз, сизге анда колуңузга ыр-кесени алгандан кийин сөз кезегин берели. Урматтуу бүгүнкү ыр-кесенин коноктору жана катышуучулары, Ош шаарынан бүгүнкү күнү борборубуз Бишкек шаарына ыр-кесе келип жатат. Бишкектеги ыр-кесеге кош келиңиздер. Рахмат. Эл айткандай сөздү мындай таштайлы. Ыр-кесени Санжирадан баштайлы. Баш калаабыз түркүн улут жер деген, баарын багып, телегейи тең белем. Билесиңби, кандай күнү жаралып, Бишкек Ордо аталганы эмнеден? Көңүлүн ким саздак жерге бурчеле, көк камыштар көйкөлүп да турчеле. Жолдон өткөн адамдарды коркутуп, жолборстор жойлоп сайран курчеле. Сары өзөнү мөлтүр кашка тунуктан, кантип анан кем болуучу ырыстан. Аралап ташуудураган камышты, агат кербен батыш жакка чыгыштан. Үмүт үзбөй, байлыгы мол бакыттан, жүк артынып, алтын күмүш жакуттан. Айланып да улуу жибек жолуна, агат кербен чыгыш жакка батыштан.
ошентсе да кутман жерге окшобой, өргүү алып мал жандыгы оттобой, келме кылып жолборстон чочулап, кербенчилер өтөр эле токтобой. Бир кезекте туу жыгар деп аттанган Бишкек Баатыр келип алыс сапардан, ак өргөөсүн түптөп түндүк көтөрүп, атпай журттан ыраазылык бата алган. Бишкек Баатыр, бар бол, өркөнүң өссүн. Бишкек Баатыр, бар бол, өркөнүң өссүн. Кербен окшоп ай жылдарды жүктөгөн, кербез тоолор улуу тарых бүтпөгөн. 140 жыл мурда биздин бабалар Бишкек атап Ордо шаарды түптөгөн. Келечеги көңүлдөрдү ийитсе, керме тоолор керегедей бириксе, ак боз үйдөй Кыргызстан түптөлүп, алтын түндүк борбор шаарым бийикте. Аймактарды өнүктүрүү жылында атыбыз бар, кала турган кылымга, кыйла журтка жүзүбүздү көрсөткөн кыргыз дүйнө 3 кыл комуз кылында. Акак комузчулар тобунда алым сабак күүсү сонунда.
Ezelki söz, erдің көркі сақалда, елдің көркі мақалда, ұғып біліп айта жүр, ұзын өмір сапарда. Қылымдардан сөз берметі елде дейт, қырғыз руху ансамблі емне дейт. Атқа бергіз құнам бар, қызға бергіз жуам бар. Аттың сыры есіне малым, қыздың сыры үркінге малым. Ай, баракелде. Жақшы жігіт елін өргө сүйрейт, жаман жігіт елін көргө сүйрейт. Қыз 40 жылқы, еркек елдің құты. Еркек болсаң шоқ бол, шоқ болбасаң жоқ бол. Аттың бары тұлпар болбайды, құштың бары шумқар болбайды. Осмо кетет қашқалат, омат кетет башқалат. Арғымақтың жақшысы азырақ оттоп көп жушайт. Азаматтың жақшысы азырақ сүйлөп көптің шайт. Екі донын бір келсе, екі до бір келсе, аберіңдің кеткені, екі жо бір келсе, ажалыңдың жеткені. Бала, айдағаның бешечки ұшқырғың таш жарат. Açqa kişi uruşacak, arık kişi tırışacak. Жақшы қыз, жақадағы құндыз, жақшы ұл көктегі жылдыз. Жерін сүйбөс, ел болбойт, елін сүйбөс, ер болбойт. Сөздің көркі мақалда шайыр жеңе тақалба. Аламдың көркін көз ачат, адамдың көркін сөз ачат. Жаман аял барысын ай қыздан шығат тұрбайбы да қыздан шығат тұрбайбы. Атағана десең чида о чиркин дүние, атағана десең чида о чиркин дүние. Akıllı
Ким турасың кантип бийлебей, Семетей бийчилер тобу кыргыз бийин бийлесин, буту жерге тийбесин. Babalardan kalgan söz, bari tegiz balban söz, iğri muyru apırtma, içinde bolboz жалган söz. Жашак жолдор курамы, силерде элдин кулагы. Sizlerge bir okuya aytып берейин. Ne жөнүндө чакырдың, айт. Былтыр жайында болгон окуяны айтып берейин. Каныбекти таанысыңар да? Жанагы эле жана Касымалы Жантештеги Каныбек. Каныбек өз уучулукка барабыз. Аттарды минип алып, жайлоого барып, аттарды байлап коюп, мылтыктарды алганбыз. Каныбек айтып калды, сен тоонун арка өзүнө кет. Арка өзү. Тиги жакта аю, арстан, ушулар сыяктуу бар. Бул жак өтө, бул жакта динозавр, ушундайлар бар деп. Сен бул жакка чыдабайсың. Мен бияка кетейин деп анан арка өзгө кетти. А мен болсо берки өздө мылтыгымды ары бери каратып, карышкы чыкса ата кылайын деп турсам, тияктан тас деген үн чыгып калды атаган көрүп. Чочтубай эле сүйлөй бер. Анан эмне болуп кетти экен деп учуп барсам,
Қаныбек 2 аюын атып қойыптыр. Сен 3 жол тарс деп адың. Енді 3-шісі жарадар болып кетіп қалыптыр. Сондай деп өзің маған. Аюының бір санын бұл жағыма, екінші санын бұл жағына алып алып, ақырын басып баратауыз. Сандалып. Анан түштен өлі деп шишкебек қылып аюын етінен. Жеп отырса Қаныбек айтып қалды, мен барайын. Дағы біріне сатпасам болбайды. Өткендегідей 15 аюын атып, айылға құры қол барбайын деп кетіп қалды. 15 аюын Ем біз 20-30'ды құры қол дейіз біз. Анан түштен өлі отырсам, жана жарадар болып кеткен аю маға келіп, көз қысып отпайы? Аю? Аю көз қысып, сілерге қалып маға чын. Ятаң өзір ай. Не олып кетті десем, деп, мұн тұтпайы қолым менен. Үңдап. Артынан барсам, тоғын ар жағына өтсем, 2 қарышқыр бір түлкі тұрады. 2 қарышқыр бір түлкі? 2 қарышқыр тегі түлкіні талашып аттыр. Тегі чоң қарышқыр улан жақтанары чағып, жақалашып қойыттым әлі. Анан тегі чапқан сайын кішінеке қарышқыр, кішіне сұлуырақ қарышқыр екен тегечі. Түлкі өзі таңдасын, өз еркіне қойылы дейді улам. Анткен сайын тегі түлкі дағы назданып тура дегенсіп мұндыд. Bir уақытта көңілі бар. Bir уақыттана жинім келіп кет, мылтығымды алдым даған түлкі 2 өңірге тең емес. Түлкіні мұна мен алып кетем деп, ем атайында отсам, артымда тұмақ менен жерге. Башқаша отпай. Қаныбек бе? Көрсе мен жана түште чай ішіп отырған жерде уқтап қалыптырмын. Көрің бараң болып қалыптыр. Мен айттым, ой Қаныбек, бір несі аттың ба? Десем, емне қараңғыда көзің көрінбей қалды бұл деді. Десем, тегіл жақта 60 аюны қолға өтшіріп алыптыр. 60 аю? Жөнче. 60 аю. Айылға түмеле екөз аттар менен 60 аюны айдап кеттік. Барғанша 80 болып қалыптыр. Неге? Еме қалғандарын тіге мен атқан бір ондойды. Қошылып кетті. Ұқтап жатып өлі? Жақшы. Ал, сенікі еш нәрсе олбай қалат кен. Мен саға бір оқи айтып берейін бе? Илгери бір қайсы заманда кені білбейм. Мұз доору өлі... Жерке таш доору емес біле? Жоқ, мұз доору, ал кезде таш көрген жоқпын чында өлі. Мұз доору чында өлі. Анан мұз доорунда шындай жашачу ұста. Ешке шықсан гүлдер жайнап тұрады. Ал уақытта. Гүлдердің жытычы, ал жыттағы гүлдер. Қаңыл жарың өрдіп мең ете өтті. Ошол гүлдер кейін чоңойып олтырып қарағай бол өсіп кетчі. Қандайша? Қадимкідейлі жанағы инесі бар қарағайчы. Ошол қарағайдағы анан бүчір байлап, мөмө байлачу. Азыр сілер банан, алма жеп отпайсыңар ба? Біз мұзды орын әлі жетуіз аны. Анан ошо өнтіп жер жеміс жей беріп, ұшындай көңіл айнып қалған екен, ет жегім келіп қалды бір күн. Уға чығамден. Ет деген жақшы. Ет деген сонында өлен. Анан апам айттым. Апам айтып қалды маға. Ешікте қарат, байланып тұрат, меніп ал дейді. Жоқ апа дедім. Тетігі жет атауыстан келатқан қанатуыз бар әлі. Ошоны беріңіз, бұтыма байлап алып, ұчып барып келейін мен. Бателе келем дедім. Қанатты алып шықтым. Қанатты алып чуғалып, ұчып баратам, дағылы ұчып баратам. Шүнтіп бір малды қарасам, жылдыздардың жанына жетіп қалып тұрмын. Елестетіп отырсыңар, жылдыздардың жанына. Анан қанаттарын біртке талып кеткен екен, бір жылдыздың үстіне ошындай отырдым. Кәдімкідей елече. Ойнын әлі. Анан қара отырып, не қыларымды білбейм. Қанаттарын не салдырғанша аяғаламды қолыма алып, шындай бір қарап атам. Аяғалам, мұндай қарасам деле кіші. Жақшылап қарасам, аяғаламдың барында қырғыздар жүріп түрі, ошол кезде. Ошо кезділі қырғыздар бар бігіне? О қырғыздар жүрбеген жері жоқты. Азыр орыстарда, башқа жақтарда жүрбей бі? Ошоның ұқым-тұқымдары да қырғыздар. Сыймықтандым, қырғыз болып қалғанымача. Ошол кезде жан-жануарлардағы қырғызша сөйлешкен. Жануарлардағы? Сілерге қалып, маға чыпчын. Шынай тұтам, жануарлар. Жануарларды ошол кезде құмырсқа деген дөй башқарып тұрчу. Қадимки құмырсқа ғой? Қадимки құмырсқа, бірақ аты дөй да. Ал кезде құмырсқаларды көрсеңер сілер шеммейтеліңер. Анан айтты маға, енен ет жегім келіп атат. Маға ет алып келіп бер десем, шындайынан бір
Эти жоқ жалаң сөктен тұрған. Май. Қолыңа қармасаң май 5 саладан ағатта. Жедім. Жеп атам. Ошо? Ал еш нәрсе емес. Былтыр эле жақында эле. Ушу 7-чи айдын бир 7-чи жекшембизи кодойм. Анан үйдө эс алып жатам. Анан балы уулай берип чарчадым, чынын айтканда. Тажайт экенсиң киши. Шунчалык тажадым. Тажап калат ба деле? Анан кийин ушундай бир аңчылыкка чыгайын деп чечтим. Эртең менен шундай эшикке чыксам, эшик айланайын алай дүлөй кар. Кар жаап атты. Кар жаап атат. Көзгө сайгас көрүнгүс туман. Эми биздин тумандарды билесиң, мындай кеңпейил, бекем, курч тумандар, ошо тумандарды жиреп баратам. Мындай жиреп баратам. Эми күн төөдөн тийип турат, күн ысык. Анан мочетимен терлер агып атат. Жоннон тер куюлат. Эми айтпа. Анан мондай терди алып туруп шундай карга таштасам, карлар жөн эле көк майсаң болуп, жапжашыл болуп кетип атты. Сиздин териңизден эле топкон да. Жанагы толкунду жиреп, туманды жиреп бараттым. Шундай бир алдыман бир чоң ала тоодой болгон алып аска чыкты. Учун карасам агыл бир туруптур. Анан кийин шуну бир көрөйүнчү деп туруп шундай дүрбүн менен ушундай карасам баягы агыл берс. Эмне кылыптыр дебейсиң? Агыл берс. Не кылыптыр дебейсиңерби? Кадимкидей мындай чукуп атты, спортчулардай болуп суруп чуркап. Отура калып, тура калып. Көрсө таңкы көнүгүн жасап аттыр. Анан сен эми шашпа дедим да, ушундай мылтыктап. Эм атайын деп калсам артыман бирөө, айланайын ата көрбө. Ал ким экен? Сиз өзүңүз адам баласы ата көрбө дейт. Анан ким болуп кетти? Шундай жалт карасам, артында кызыл китеп туруптур. Эмне болду десем, мен ала агыл бирсти бияка тизмеге алайын деп аттым эле, сен атпай эле койчу дейт. Ошол эле десем, ошол эле дейт. Шундай колду сунсам, агыл бирске жете бербедим. Шундай секирдим дагы меден. Кызыл китепке киргизип калдым. Чоң эмгек кылып турсуз бирок. Чоң эмгек болбоду. Ал эчтеке эмес. Азыр мен тияка бир Антарктидадан алып келген бир 6 аюунун этин кайнатып койгом да. Шорпоз бышып калды, ошодон бирден ичип келели анан, анан улатабыз. Кеттик. Көрпүчөн алып ал. Комуз күүсү таңшысын, көңүлүбүз жаркысын, тамшандырган таланттар алат элдин алкышын. Доор ансамбль кандай бу, майрам күүсүн арнайбы?
жетсе кыз бала аккуу болуп талпынар. Кылымдардан келаткан кыз узатуу салты бар. Артисттерге көңүлүңдү бура тур Арсен Өмүралиев атындагы театр. Талайлуу кыздар атыбыз, таңдагы булбулуңдөн убай, таңшып берирдар жагыбыз. Таңдагы булбулуңдөн убай, таңшып берирдар жагыбыз. Көкүлүнө көк мончогай шорой такканбыз. Ай, бикечти көлө жергең ой бакканбыз. Ай, көкүлүнө көк мончогай шорой тагылып. Адырда гана өскөн тал элиңа, ардактаба гана баккан балалыңа, ардагыңай гана калсын бул жердин, кызыке акылың барсын ай ал жергиң, алганыңа гана жакшы жан болсуң, акылыңа гана сенин шай болсуң, алтын бир гана чачпак сүйрөтөр, кызыке ардагың айда бир акылай үйрөтөр, аргымагай гана чапкан түс талаңа, аттыңай аманат экен ай кыз балаң, күлүп бир гана чапкан түс талаңа, аттыңай күнүмдүк экен ай кыз балаң, аттыңай аргымак чапкан түс тала аманат экен кыз бала, күлүк бир чапкан түс тала аттыңай күнүмдүк экен кыз бала. Барган жерден бакыттап бактылуу кыздардан болсун. Жайы, кышы, нурга бай, жаштык, сүйүү, сырга бай. Каалап турса Бишкегим, кантип коем ырдабай. Эстеп жапжаш гүл кезин, эргип чыгат бул сезим. Жолуксам айтып берем себептерин, жаштыгым кетки чекти, өмүрүм өткүчөктү, бул сезим абасуудай керектеди, бул сезим абасуудай керектеди.
барган диваны дарылоону айыкпайм башкалардан жок калды башкарган билемин сенден бөлөк нары жогу билемин сенден бөлөк нары жогу билбеймин кайдан сени табарыңды билдирип койсоң боло кабарыңды көз албай тиктесем де ыр жазып бүтпөсөм де сагындым жаро керим жамалыңды сагындым жаро керим жамалыңды сагындым жаро керим жамалыңды сагындым жаро керим жамалыңды Кыргыз элибиздин каада салтын камтыган ыргесе эзелтеден бери элибиздин турмушунда бирге жашап бирге келатат да. Бирок кайсы бир учурларда бул тынып алып калган да. Анан кийинчерээк ушу Ош телевидениясында Эминжанов деген редактор ыргесени биринчи жолу баштаган. Мына ошол баштагандан кийин Оштун областынын, Жалал Абад областынын, Баткен областынын бүгүнкү күндө ошонун аймактарын баарын кыдырып келип туруп, анан ушу түндүккө деп ушу бу түндүк жакка берилген да. Кыргыз телевидениясына өтмө катары өткөрүп беришкен. Мына ошондон баштап 3 режиссер мында катып иштедик. Мен өзүм башында турдум. Экинчиси Муралы Турапов, үчүнчү ыргесени тарткан режиссерибиз бул Жылдыз Токтосунова деген режиссер. Мына ушул үчөөбүз алмак салмак тартып турдук да. Эми Ош телевидениясындагы ыргеседен айырмасы Ошто мүмкүнчүлүк аз болгон үчүн ал жаратылышка чыга алган жок. Ал эми бул жакка келгенде мүмкүнчүлүк чоң да. Көчүп жүрүү станция бар. Мына ошолордун жардамы менен сырттан тартууга, жаратылыштан тартууга мүмкүнчүлүк алдык. Бул мүмкүнчүлүк болгондон кийин ат оюндары кошулду, дагы башка кыргыздын оюндары кошулду, башка каада салттар кошулду. Ошентип отуруп ыргесенин мазмуну аябай жогору болду да. Мурунку СССРдын аймагында жашаган өлкөлөргө тараттык да. Муну ошо менен ыргесе бүткөн. Анан мына силер жаңы баштап атасыңар ыргесени. Бул өзү жакшы жашаан. Ыргесе деген көп таланттарды чыгарат, көп ырчыларды чыгарат, көп унутулуп калган каада салттарыбызды чыгарат. Элдин арасынан таланттарды таандайт. Бул өзү жакшы нерсе. Бул башталыш, бул силер дагы мына бир аймакты бүтүрүп жыйынтыктаган турасыңар. Бул өзү абдан жакшы. Муну колдош керек. Силерге ийгилик каалайм.
толқып жүрек бұлқынат, торғой болып ким шығат, ергісін шайыр апалар, еліне тілеп ынтымақ. Балын татып дүйнөнүн Бали, Бали, ийдегин, тебелебей жер шарын, тегеренип бийлегин. Номер 6 балдар искусство мектеби гүлгө айланып кеткени.
Korkkondoy koyon kamıştan, kork çelin süyüp kalıştan. Alıstan gündü süygöndöy, aşıksın kimge alıstan. Berildim sizge ay, berildim da kapasın aşçı ay göngüldün. Jırgalın kırvi ötürü da kaldı da turgan ay ömürdün. Oy ömürdün. Oy ömürdün. Parnalım sizge ay жазылғанда сүйүнүн сүйүн ай санамы жеткенде кетиби алыска да көбөйттүң алдын ой сананы ой сананы ой сананы Жалындап күндөй таңдағы, жарығын төгіп жаңғаны, қызытсын ушул кечени, қырғыздың бейчи балдары. Kayın var mı kırgız balta çapagan? Kırcan var mı kırgız kırgın tapagan? Kırgınlarga adı kalmay öçürdüm. Kırgız elin kıramana saktagan. Asman elin cerimdin, dirisinin
Жаныңды эссе сағыныч, жалындап күнгө алып уч. Ашығың келбей сыздатса, айтылат қандай жалыныч. Сувенир ансамблі. Көп күтсе суыққа тоңбой бу, көрініп қойсоң болбой бу. Бишкектеги көзірмем bir başkaça sezilgen, майрам күтүп тапқамын махабатты өзүңдөн. Сыймық толып қараймын, көп қиналып жақшы бір үй құрғандай, көп қиналып жақшы бір үй құрғандай. Сүйім мағат мел-мелдеген сулардай, айбаттанат көлді сүзгін құштардай. Татты сайрап ел жиретіп сезімді, таң алдындан үн алышқан олардай, таң алдындан үн алышқан олардай. Бұл дүйнөгің açқан менің өнімді, жарық қылып көдіндігі түнімді. Senin ғана аман жүргін қараның, мен сен үшін даңқта бұрдайм сүйімді, мен сен үшін даңқта бұрдайм сүйімді. Senin ғана аман жүргін қараның, мен сен үшін даңқта бұрдайм сүйімді, мен сен үшін даңқта бұрдайм сүйімді. Айлар өткөн сезилбей,
Asıl barбы özüңдөй, касиеттүү Бишкегим, гауһар шакек көзүңдөй. Ыр кезеги Семетей ансамблинде өчпөй турган окшоду Фрунзенин оттору. Сайраган булбул багында көчөңдө баратам. Кандай бир сонун айланам, кубаныч жараткан. Фрунзен сенин отторуң өмүргө нур чачып, көңүлдү тартып булбулуп гүлдүп жайнаган. Senin ottorun ömürgü nur çaçıp, gönüllü tartıp bulbulun gülündür kaynagan. Ночью мой город, ты красив, цветущий город сад. Бульвары, улицы твои, словно алмаз блестят. Парках, бульварах и садах всюду горят они. Гордость и радость для меня, Фрунзе, твои огни. Парках, бульварах и садах всюду горят они. Гордость и радость для меня, Фрунзе, твои огни. Yıldızlar tegi жақындап, асмандан түшкөндөй. Тымыңдап мага көземек, чоң өмір күткөндөй. Жарқырап асфальт көчөлөр, өрттенсе нур менен. Фрунзем сенин отторуң күлкүнөн өткөндөй. Жарқырап асфальт көчөлөр, өрттенсе нур менен. Фрунзем сенин отторуң күлкүнөн өткөндөй. Фрунзем сенин отторуң күлкүнөн өткөндөй. Көңүлүңдүн эрмеги көктөбү же жердеби? Ыймандуу жигит канакей, ырдайсың деги эмнени? Жылылык дүнесиндеги жүрөктүн кылын терметип, сүйүүнү кайдан сезмекмин, ey сүйбөсөм эгер, сүйбөсөм эгер, sүйбөсөм эгер мен сени. Көркүңө жоктой теңдешиң, көңүлдүн сүйгөн эркеси, бакытты кайдан сезмекмин, ey
байқамай қалсам, байқамай қалсам, байқамай қалсам мені сені. Жүректің сезбей арзусын, тұрмыштың баспай ашусын, өтмөкмін сені көрбөсөммей, өмірдің сезбей, өмірдің сезбей, өмірдің сезбей таттусын, өтмөкмін сені көрбөсөммей, өмірдің сезбей, өмірдің сезбей, өмірдің сезбей таттусын, өмірдің сезбей, өмірдің сезбей, өмірдің сезбей таттусын, жашуунун сезбей таттусын. Өрт овончу ырыспай, өткір эле кылычтай, жар салганың жалпыға, жакшы овонун унутпай. Elesingdi qarap tursam сүрөттөн, esке түшөт гүлдүн жеги гүл өскөн. Эсиңдеби кечиндеги сырдашуу, суруп чыгып таттуу сөздү жүрөктөн. Жүрөгүмдө сүйүү турса чыдатпай, жүзүң жарык балбылдаган чырактай, суктандырдың, сусактырдың кайрадан. Эзелтедің бирге жүргөнүн актай. Сансыз жылдыз бизди гана карашып, мени сенден, сени менден талашып, ойноп күлдүк, көккө жүрдүк жаркыным. Кетти чекти аппак болуп таң атып. Бирок мезгил өткөн сайын арылап, тетир карап буруласың арубак. Азап тартып арман күчөп жүрөмүн. Жүрөгүмдү үмүт менен дарылап. Булагы күнгө агылган, чырагы түнгө жагылган,
Аламга кетчү бакыт жол башталат экен айылдан. Өчүрбөстөн жарыгын өркүндөй бер айылым. Мен Максатова Назгүл, Бишкек шаарынын мэриясынын саламаттык сактоо тутумун камсыздоо башкармалыгынан келдим. Бүгүнкү иш чараны уюштуруп аткан ЛТРдин жалпы жамаатына абдан ыраазыбыз. Уюштуруу абдан сонун болду. Барыңыздарды жакшы даярдык менен келдик буюрса. Барыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздан менен куттуктайм. Айланасын толор куршаган, кайда жүрсөм эстен чыкпаган. Биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл, биздин сүйүүбүз, береке көп, толу үйүбүз. Айланайын менин айылым, түбөлүк сага калат сүйүүбүз. Шылдыраса тонун булагы, көңүлүмдүн канат кумары. Ыйык туткан биздин айылды, өчпөс экен дайым чырагы. Ыйык туткан биздин айылды, өчпөс экен дайым чырагы. Биздин айыл, биздин сүйүүбүз, береке көп, толу үйүбүз. Айланайын менин айылым, түбөлүк сага калат сүйүүбүз. Ыйыктыгың сенин билемин, дайын таза сага тилегим. Алыс жакта иштеп жүрсөм да, сен деп согот дайым жүрөгүм. Алыс жакта иштеп жүрсөм да, сен деп согот дайым жүрөгүм. Биздин айыл, биздин сүйүүбүз, береке көп, толу үйүбүз. Айланайын менин айылым, түбөлүк сага калат сүйүүбүз. Айланайын менин айылым, түбөлүк сага калат сүйүүбүз. Түбөлүк сага калат сүйүүбүз. Жалын кез бекер өтпөсүн, жакшырга көңүл көктөсүн, жүрөктө сүйүү күч алып, жүзүңдөн күлкү өчпөсүн. Менин аты жөнүм Адиева Бүйсара. Ушул тазалык ишканасында 12 жылдын жүзү менен иштеп атам. Анан биздин тазалык ишканасында 1,5 миң киши иштейт. Бүгүнкү ыргесеге биз аябай жакшы даярдык менен келдик.
буюрса баары жакшы болот. Бул ыргесени уюштурган ушу ЛТР телеканалына аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бул ата бабадан калган салтыбызды элгертен бери келатканына аябай биз кубанычтабыз. Açılgan kızıl güldey çıtın ankı Söylegen ırda çattan dünümdün ay Çatkanday torgoy sayrap Çatkanday torgoy sayrap Bulbulu tanışıp Ösümçeli ubaramın Jakşı söz uğup kaçan men kubanamın Bul menin yüregimdin ötünüçü Altınım kabıl alçı Altınım kabıl alçı Sıranamın Görgöndө seni tikteymay gözümde albay Ayısındı te göktөгү kantip жетем Altınım kıynadın go Altınım kıynadın go sen öçün barday Ayısındı te göktөгү kantip жетем Altınım kıynadın go Altınım kıynadın go sen öçün barday Altınım kıynadın go sen öçün barday Yarığım sağal menin Yazamın içte dertimdi Küçükte жүрüm buk bolup Dünyada degi barsın ay Dünyada degi barsın Dünyada degi barsın ay Dünyada degi barsın Ayelin açık asmanda Açılat görkün baskanda Yarığın maga tüygensiydi Jarketi boy kaşın kakkanda Jarkıda boy kaşın kakkanda Jarketi boy kaşın kakkanda Jarkıda boy kaşın kakkanda Sen buldun menin ardağım Sezimge bülük salvağım Seketim ayçı ne kılam Sen üçün ay bitbey tarmanım Sen üçün ay bitbey tarmanım Sen üçün ay bitbey tarmanım Sen
капамдың қандай жағылып тоқтотомай қанткен белең аны тоқтотом қандай жағылып тоқтотомай қанткен белең аны тоқтотом қатылған қайғы қапамды қапамдың қандай жағылып тоқтотом қанткен белең аны тоқтотом қандай жағылып тоқтотом қанткен белең аны тоқтотом Ең бактылуу сенде жүргөн күндөрүм эркиндиктей бульварыңды сүйгөмүн сен Бишкегим сыймык болуп элиме сезилесиң борборундай дүйнөнүн Bişkegim, borborum sen, bütünдөй жүрөгүм, орнодум sen, бактылуу сезимин түштүгүм sen, бар болуң, Бишкегим sen. Бишкегим, борборум sen, бүтүндөй жүрөгүм, орнодум sen, бактылуу сезимин түштүгүм sen, бар болуң, Бишкегим sen. Көргөндөрдүн көзүн көргөнчө, көпкөлөрдүн көңүл сүйгөнчө, элип сенден бакыт алышат, кең дүйнөгө бармай жүргөндөр. Бишкегим, борборум sen, бүтүндөй жүрөгүм, орнодум sen, бактылуу сезимин түштүгүм sen, бар болуң, Бишкегим sen. Бишкегим, борборум sen, бүтүндөй жүрөгүм, орнодум sen, бактылуу сезимин түштүгүм sen, бар болуң, Бишкегим sen. Батирене окшоп бересиң, баарыбыздан мерим бересиң. Эмне үйдүн эмнедегинде, эң биринчи эске келесиң. Бишкегим, борборум sen, бүтүндөй жүрөгүм, орнодум sen, бактылуу сезимин түштүгүм sen, бар болуң, Бишкегим sen. Бишкегим, борборум sen, бүтүндөй жүрөгүм, орнодум sen, бактылуу сезимин түштүгүм sen, бар болуң, Бишкегим sen. Бишкегим, борборум sen, бүтүндөй жүрөгүм, орнодум sen, бактылуу сезимин түштүгүм sen, бар болуң, Бишкегим sen. Бишкегим, борборум sen, бүтүндөй жүрөгүм, орнодум sen, бактылуу сезимин түштүгүм sen, бар болуң, Бишкегим sen. Өлкөбүз өсүп кең болуп, көркөмү артык эл болуп, кыргыздын жаны көбөйсүн, жылдызга саны тең болуп, күчтөнүп күндөй жалындайлы, түптөнүп жердей калыңдайлы, өнөргө өткөн уста болуп, дүйнөгө жеткен нуска болуп, кыргыз аты билинип, 40 ууктай ийилип, бийиктикке жетели,
bir түндүккө биригип, ырыскыны берсин төгүлбөс, ынтымак берсин бөлүнбөс. Айткан сөз жалым болсун, ак бата кабыл болсун. Амин. Бул турмушта нечен сонун издер бар. Борон уруп, кар жааса да кетпеген, не бир укмуш чебер уста адамдар миң тепкичти шато коюп жетпеген. Мына ушундай кыргыздын бүтүндөй рухий жан дүйнөсүндөгү эң бийиктик нерсе мына ушул биздин маданиятыбыз, улуттук көрөңгөбүз болуп эсептелинет. Ал эми ыр кеседе мына ушунун баардыгы толук камтылган. Туура, өмүрдүн бөксө жерин ыр менен толтуралы деп, ыр кесенин сапары байсалдуу болсун. Ушуну менен Бишкек шаарына арналган ыр кесе соңуна келип жетти. Кайрадан кездешкенге чейин саламатта болуңуздар. Амандыкта кездешели. Çok